da ćemo ponoviti. Znači, da nije izravni prijenos. Znači, ako ljudi se obično boje, ne dvoje toga šta će reći pred kamerom. Nego kako će izgledati. Često se žene pogotovo, mislim, stvarno, ako se boje da neće biti lijepe, no mislim ne sve, ali to je realnost. Ne? Ili da će ispast glupi, ili da će krivo, znači kako će zvuči. Dajte im šansu da nešto naprave, da znaju da će moći napraviti 2 puta. Okay? Onda se neće cenzurirati, onda će manje misliti o tome što pričaju. Najgore što možeš dobiti je kad ljudi važe svaku riječ koju će reći, onda su nepregledni. Treba im reći dobro, pričaj slobodno, pa kad nije dobro ponovit ćemo, pričat ćemo ponovno. To im daje slobodu da griješi. Okay? Ja sam im čak dao nekad, kad su teme posebno bitne, sloboda, ali to vam ne preporučam da radim. Ali to je sad stvar povjerenja. Dao slobodu da dođu u montažu. I da mi ko što se novinski tekstovi autoriziraju. Znači da se ne objavljaju dok osoba. To sam ja njima dao šansu na filmu, što je vrlo neobičajno i svi preporučuju da se to ne radi. Neću vam ja preporučuju da to radite, zato je. Ali nekad mi je se to činilo potrebno, jer sam da obećam ljudima da nešto što sam snimio neću emitirati ako baš oni to ne žele. Okay? Treba smanjiti ekipu na minimum, to je uvijek dobro. Ok, ja sam u produkciji direkta obavljao sve poslove osim snimatelja. Ne odjednom, ne u istoj emisiji, radio sam i prije kao snimatelj, ali u ovoj emisiji nisam htio raditi kao snimatelj. Na ovom snimanju su bile 2 osobe prisutne. Snimatelj i ja. Znači ja sam bio snimatelj tona i radio razgovore s ljudima i snimatelj je snimao sliku. 2 ljudi i kamera koja je ove veličine kamera. Prema tome mi smo bili ekipa koja je vrlo mala i vrlo neprimjetna. Ekipa koja stane u Aninu spavaču sobu, a da ona nema osjećaj da smo marširali od nas previše. Znači, što je uvijek dobro za jednu intimnu atmosferu, što manje ljudi. Ako možete napraviti ako možete sami snimati, to je isto super, ali sam snimati je vrlo teško, zato jer je teško upravljati kamerom i razgovarati s ljudima, jer sam između tebe i čovjeka je kamera, kao fizički nekakav predmet, ne? Što onako je vrlo nebitno. Ali 2 ljudi u prijevodu, to znači da vi ako ste i redatelji morate biti tehnički, mislim ne morate, ali ja vam preporučujem, baratite tehniku, ok? Ja znam i većina jedan dio mojih kolega koji znamo i snimati ton, ne savršeno, ne radimo to super, ali dovoljno dobro, sve se čulo, jel? Sve se čulo, to je godinama. Znam montirat, što nije potrebno u ovom slučaju, kad si na terenu, ali isto dobro. Snimat, postavljati rasvjet, znači sladite što više tih vještina, to nije problem danas. Svako može doći do neke kamere ili nečeg. Bitne su vam tehničke vještine, ako ste radili. Kad pripremate snimanje, ok, većina ljudi dobije tremu dok čeka. To znate svi, jel tako? Najgore je čekati, kod meni je bilo uvijek najgore, kod zubara ili na ispit čekati. Znači, ako previše ljudi se mota i postavlja reflektore i postavlja kamere i to traje predugo, onda osoba koju snimate postane napadno svjesna te situacije u kojoj će se naći. I automatski što dulje to traje, to je trema jače, to je osoba neprirodna. Probajte biti brzi kad radite. Okay? Znači, sve pripreme za snimanje obavite što brže, poželjno da budete spremni kad dolazite tamo. Znači da je kazeta u kameri, da je namještena, znači da ne morate ukijuati, da je mikrofon pripremljen, možda da je tonska proba neka elementarno napravljena, da je snimljen. Znači da minimum prčkanja treba biti kad dođemo tamo. Po mogućnosti da snimatelj vidi malo ranije gdje će snimati, pa da zna odmah kako rasvjetu postaviti. S obzirom da i dalje postoje te pripreme, koliko bile kratke god, ali vi kao redatelji, onda probajte zaključavati osobu, odlačite pažnju toga, da baš ne gledamo, znači držite. Ista stvar kad kamera krene, vaš zadatak kao čovjeka osobe koja vodi intervju je da učinite sve što možete da osoba kamerom zaboravi da snima. Smijem još malo? Smijem još malo? Naravno, samo ti kako god treba. Jesmo preglasni, ali preko? Ne. Znači, zapričavajte osobu, dobro? Znači, postavljate, brdjajte s njom, nemojte davati napad na upusu. Dobro je ako snimate ili vi imate neku diskretnu komunikaciju, stilu onako, klimnite mu kad hoćete da kamera krene, on vama klimne, znači kamera je krenula, znači da nema kamera kreni, kamera stani ili tako nekakvi glasni komandi.
sve to što podsjeća ljude da se snima film, ih čini nervoznim. Znači, kamera ide, vi pričate s osobom, ok. Učili su vas sigurno su vas učili da kad radite intervju da morate šutiti u druga osoba priča, jel tako, ne baviti u riječ, jel tako? Ok, to su vas učili, jel jest, to mi neko rekao. Ono što onda većina ljudi radi, što je greška, da postavi svoje pitanje, vrlo glasno i vrlo jasno, i onda napadno zašuti. I onda nastane onaj jedan vakuum u kojem sad ti moraš odgovoriti na to pitanje, kao da si pred pločom. Profesor se ti nešto pita, onda zašuti, onda sad ti moraš pričati. Da. Ono što ja radim je da održavam taj iluziju normalnog razgovora, što znači da ljudima upadam u riječ. Ljudima upadam u riječ u trenu kad znam da neću koristiti materijal. I zato obično počnem razgovor sa nečim što je potpuno nebitno, što znam unaprijed da neću koristiti. Okay? Ali uspostavim neki ritam razgovora koji dopušta i meni i toj osobi da govorimo u isti vremen. I znači osoba nema osjećaj da je počeo intervju, nego ima osjećaj da mi nastavljamo razgovor samo što je kamera počela snimati. I onda kad je neko pitanje koje mi je bitno, onda zašutimo u pravom trenu i pustimo osobu da izgovori svoj odgovor u cijelosti. Ok, to je bitno, znači povremeno razbiti taj osjećaj vakuma, onako, da su svi reflektori na nekom. Nekad morate i paziti kad ćete šutiti, jer nekad najbolju reakciju, nekad